giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.